Kublai pi baro syakatup kubor jongi ke Don Bosco Media Network. Kimat kiba kongsan menta kasngi kilong. Rakhi sngi penne laipo jingtau ke jela Megalia. Bamdu kading ya kayi mane balang Presbyterian Hamukliang. Lap lai tili ki met yap hashnong Piri Jigre West Garo Hills. Ban Mi result matrik haka arpusau terik Jemang. To mentang ini apai syaki kubor ki bakambania. Kamegalia Biodiversity Board MBB kala rakhi ka sngi penne laipo jentau International Day for Biological Diversity haka rukom ka bakerpang haka arpu ar tarik Jemang ha ususu tham auditorium State Central Library Shillong. Kani kalumpung kalashim ya kaktin pira balasandur daka United Nations UNO dan lang hakani ka jingtmu be part of the plan kum kapang kabayay kadaulanti bat yay pasyaw bat penne bat penhe pensan bat banyada ya kilay po jingtau kiba im bat dan hapene pertay rengkat badukun benriyo. Hakane kalumpung rakhi penne laipo jingtau u Chief Secretary jangka Sorkar Megalia ba DP Walang ulalong ukongsan. Haka jingkren uba walang ulapen ken mau ya kajing koridor jangki laipo jingtau na kabenta jang ukun benriu. Ulaong na kini ki laipo jingtau ngiyo ya kaler bandring mensim ya ka bandi bat ikijing bam ban besa yalade kijan kinep bat baro kijing dan kam hakajing im jang ubreu hakane ka slapper thei uloong ru hamegalia ka sorkar kala seng ya ki biodiversity management committee hakishnong ki school college bat university ki balapoi hadu 3000 saus pa san pukandai teli hakinong kondong bat kandai teli haki jakasor. Hakane kalumpung la samru ya ki busket che ki shnong bat ki kenhun ki bala imsngi ban pene pensa ya ki lai po jingtau hala ki jong ki shnong ba ki shong ki sa. Niyo ya kene ka BMC long ka laya ini. Ora pisko. Namarpa ki jiwa ki long ka kamko ni la pikir bat kala dalam ini ban takut ke subah senang dikau bak kam ya keneka mau resep forest kabidan pok kesenang dikau belum kawasan kum sunya bata ngatu iko poru memang dari porong nagayan ini senang wat ini gemrak timreng bila tu kita wae desin ini bagi penentang pok kamus tombo apun miladu. Kenapa pengiyo ya kena kabinsi? Ni ibu kita don kini kirni besindawa, kita don kini kimrak kimren rumala. Te angge pembala omru menet kadon kena kaptan kadon tobe ke pasau, tobe ke pasau, tobe ke kamion, orang lumpat dalam kami. Kadin melarang pak dalam kamion. Kita ajak kena kelau ini. Kami lakukan kerja di misi. Tentang ini nasnya undang have done the best job and will continue to do the best job because they are closest to nature. Today we hear about single-use plastic being banned all over the world. But years ago, decades ago, we saw people packing their foods in leaves of bananas, the healthiest and the most hygienic way. So that awareness of nature is strongest among the people who are closest to nature, and that has to be preserved by them by sustained effort, by combined action. I'm very happy to see the participation of young people here, the students. You have to carry this forward because what we are saying today might show its impact decades later, and you are in the position to. Kadba ka perthai baro kawai kadang yo thia suk kenjai. Hendrai kipaj riunget ke balang Presbyterian bat kipaj ba kasnong mupliang
kabahab po thatlasken CNR di block West Giant Hills kira yo mat ka jingja bas ngosi ktang hakaba ka ding kabajur kalaklang bar kalabamdu ya ka yeng mane jo ka balang Presbyterian hakapor shibaji shiteng senya haka alfu arta rek ujamang hakate ka por senya ki pat ba abat ki pulit pilip ding kilaya kun borba aban pilip ban tem ya kani ka ding Henry namar ba ka ding kalapur syaparo ka we ka yeng mane ki jingya kun kilalong le noi Katulong kubor kalaya thu baki dekot jong kabalang ha kani kasnong kidan kumba pras pangut laong ya kani ka yeng mani dang shudap station ki pa ringet jong kani kabalang kila jaw umat bat yam thang pa donwood halor kani ka jingja bamla poi perkhat lakata kila penpau ka jing sngongu ka bakraw yo play try kenrat ba amsham ladan kanu ka jing mansau ni jing du e kin men simbriu na kani ka jing pulu jong ka yeng mani Datang na untum. Aduh, kerekam ni restu je. Hoi. Pat ba ikilalap lai tili ki medyap hakawe kejaka hajan kasnong Pirjigre West Garo Hills. Habalapet benia arteli na kini ki medyap kidei ki breu na Bangladesh bat kawe na rilum Garo palatip daka kerteng ambat marak na kasnong adangre. Ki pulit ki atho ba kane ka jingyap kalajian ado ka khatnyo terek ujamang. Na kane kejaka lalap ya ka white lai phojor ki slipper sauteli ki mobile phone ki narot bat ki we ki tiar pen mensau. Lara eki medyap Shatura Civil Hospital ban tokit bat banle yaka postmortem. Ki pulit kila kem armut ki breu bat tokit yaki. Hadian kata la pelat no yaki ongka kubor natura. Uba ti ar lalu Controller of Examination Mbos ula pentip bat ba yaka result matrik bat class 12 arts in pelat pertei haka ar pusau tarik ujemang haka portray kam ki office sarkar. Yakini ki result Laban yo nakatup www.makeresults.nic.in, www.megalia.shiksha, www.results.shiksha, ya baro kawe ka result laban yo naka website www.mbos.in. Uba lalu ula pentip ru baka Mbos kanumwa yaki result haki notice board hatura bat shilong. La kemilenti haka arpu sau tarik ngimi result kindan bon kijing kemen yaki bapas bat kijing ngosi ekitu kibapil. Kinong yalam kahnyaw treb Youth Council HYC Rambrai Circle haka arpu tarik jemang kilalit ujor sa Deputy Commissioner ba Garrett LSN Dykes halor kijing yalam bakla ka signboard bala penggeng daga company kaba pentre yaka surok nongstan Rambrai hapo kasnong Maurus Yar. Kidukhat ka seng kila ujor bahakate ka signboard kadon ka jing tho bat kedo bakate ka surok kalapoy shadu LGB International Airport Guwahati. Henry kat kum ka jing shisha kampat poy satya shadu Guwahati. Henry kani ka surok kapoy tang hadu kasnong Mauthir Harambrai. Ka jing tho haka signboard kalaya lambak laya ki babun kinong lej nongwan hakaba ki haban pai no tang shupoy hamauthir namar kani ka surok kakut tang hangta. Kila ujoru ya ka company kaba siang rong kaba lale madai mata kaba miaha bat ki pat ki surok national highway. Kijing keriada ni kijing ma hasilenter kilong ki ba lingkot bat ladon ki bala khlem.
udisi ula kular ban pha ban bet ya ka jing tho haki signboard bat ula ong ru ban lum ya ki rang ba snong rengkat ki engineer jo ka company ban kentu baki dei ban le ya ka kam kat kum ka detailed project report balaya menjur nado pasdang ki nongilam juga HVC Ramrai Circle mentaka sengi lawan ya kendu ya udisi po office jungi na kamta ki artli kiman ki bana kaliang ni jungi kum kasengi na yo bat ni lalam ki bani kong golong ba halor ka jing bakla ka company banbu ya ka signboard hapo sinong morus air na kabenta kate ki sura ka ba nadu nong stoin chadu sikersyai nong stoin Ramrai tu kersyai te kadon pat ka jing bakla na kaliang baki bu ya kate ka signboard kala bakla na kabenta ki pajba nong lek nong wan na kane ka surong te ginangmut ba nomor kane ka signboard ki tho ba kan poi syadu sya gohati te ndre yamanta kane ka surong kampat poi syadu sya gohati te watang sya po kersyai ro kimpat dep ene ka surong te ndre kane ka signboard kala bakla karu kombu te bun ba ki pajba ki balik bawan ki bape kane ka signboard te ki la bakla te kabenta ka ba arpat kalong ba ka jingwan ni kendu ka jungi menta na kaling jungi kum ka seng hida ka jing sengau khia halor ke jinglap habang ilet nyiwan na ka surok na no stone chdu Ramrai ti kidon sibon ki benta na benta kan ka surok national highway ba kalong ka bastang ka basiang ya kan ka surok tinglai kren benia mene hapo office halor biar debat kan ka mat kan kaling jung disi u la yathu yangi ba kan ka jing siang ya kan surok kalong kum ka kibaladep mang katno ka ba idon kam ya kan ka surok ban siang ka jing gerban ka jing stang te wala ka taru bisi ula ong yangi ba ingin saya pendek biang batki engineer hapo PWD tenata sa ka balai ka jing ya keren ka jungi nak leng jung ka HPC kalong ba kitu ki nar gi ba penyang banbu ki signboard haki snong lane hasilen ter jong ka surok nadu na noston chadu Ramrai te ka jinglap ka jungi kalong ba ki penyang ya kitu ki signboard kalong ba ka jingti hapo khendau imat tang siput lane siteng pur kamdon tigi bun ba gini signboard kila syuklon hamadan tena kaleng jungi hikum ka HVC Ramrai Circle ngi pha hidaka khubor ka basai ba sngubha haba fitre kono persang banle ka babha bat ye gini ki signboard sngubha banti khamjuliu bakin kador bar pelun jo kasnong pakon kalarai ban pha mi no baro ki briu bamdei riulum ki ba sengkam ki ba tre bela bat ki ba shong wai ha uput usam jo kasnong pakon ribhoi district kani karai kalami na kajingelang executive committee kador bar snong kabasyong jingelang haka arhuway tarik ujemang arhajar arhusau hadin balaya kren sani halor kajing sya penyap uba kermen lingdo nonglaj haka khatway tarik ujemang haway ubriu ubala subajur baulale yakani ka kamrunar uba kerteng uraju rajabhar uba tre bela ha RN Sharma Hotel kabadon hasnong pakon ki pulit kila kem ya uraju hakasngi ka babot hadin ka jing tokit ka bambenia abha ya ka jing don kti jong u hakane ka kambaman kador barsnong balayalam da urang barsnong thong ni bat u secretary snong ba lamborlin karshilot kalarai banle ting ya ka ka balajia da ka ba pha mi no shi sendon ya baro ki breu ki bamdei riulum nasionong pakon Keyboard snong kilarai ban perking no ya ka jing ai no objection certificate NOC nang ni syakmat. De kumbala yo seo mta syakmat. Kala peseo dai general secretary jungi. De kadar presnong hi brakawai. Kala rai de kawai gastur ba ya mentahi kadar presnong ni hapan. Permi no ya kini ki non travel ki badan presnong jungi kumbala rai kumbala benar. De nak katau ba hi ka ba kumbangilat tiap ba de nak kadau ba uni u barjalau bala simno ya ga jiem jong woi nak kinong snong jongi bala pun tak mat yong ya ga stong hi bra ko wei tena kaliang jongi ka dor parisnong ila pesangkat bala hi banyada hak wede berkene ka jingjia kang makan nundon kano ka jingma ka jingmasau de nak ka senjam ni hab banyak cakmat hak wede berkene ka jingjia kang ba ikun samla kinong snong ki bemarjan marpa bagi jimbitar jongki kan pois ka benta ka ban hab ne jat prah ka beja ya dei ka imlang salang namar balada ngimla banyada menta yo kadon ka hadin buat kelong nagaliang kadar bastong yo kasyam jinge tingi penpanasya ki kinang pathai ka ba buram hi nang ba
nya buram lang ya ka dar basnong buram ni kinang sunong ni buram lang para dong prathan jing hi para dok prasnam namar bakan ne ka jing syak penyap hi kamdei tang hapok kesnong ngai stem ba kakta ru ya ka ri berkacat bendu hi berkawai nangkal yang jong kadar basnong hi ngisim bai ya ka senjam ka ba ya mentahi kat bala in kerpat sekibor sarkar ba kasabhaban sim ya senjam ka ban hapan le ka badan kam kang makan lumdon kanu ya ki pateng ki kun jong ka beri hunya terapi berkawai kam tam ya kadar basnong kon bisu Kani kesini baru sisi, bat kamtam haga ngin kesini aku itrik, ya kebakum ke dorbat senang kan dorbat pelun, bagi layak ban khat ban penlong, nadu ke por kendai berjenis step, ini berkejingwan pak barok kilong ke berhenti, nadu ke kun samla kentai, sunrangi, kilong kemi kilong kepa, wan kita main kisan group, ke simenta ban ya dan dah ni ke dorbat pelun. Balakhat nan penlong dah kadar bar senang di barakawai. Ti ka phang hi ka ba kadar bar pelun jang senang apkan ke penlong haga arpoi terik kalong ba kalor ke jing sim rai da ke sur pai ba nong song senang nak bentang ke jing persyak ya ki bar jela ki buan sengkam sengjam hapo senang apkan bat kum juru ya ki bawan song wai po jang ke senang nama kata sim ni senjam man penlong ikan ika dorbat pelun ba ke karai ke jong pai ba ni de ban le nang ni sekhmat ke halor jong ke jingi kran ke bala ne bon kenta bat ke jingi simentalang jong pai ba nong song barak nadu ki kun samla ki tai sani bah bat kum juru kham tam ki long kemi bat ke ba kham sko song kun ba ki long kparo ki sei ki nya ki jutang ki jong ki ban pensisa bat ban ni thier ya tai halor ke ni ke phang ke ba ka dorbat senang kon ra da ke jingi kran lang lesim ni kesenjam ba kum kesenang hi barok kawai yet ni kmi ni benya ye ki barok jingdan ke jong ki ba jala hapo senang kim simlang on ra kan ko jing mentoi ke senang ka thau kim simlang no sniang ru am ni ki imlang salang la kayap ke him so bha ka so si ba kum ta ter tin nomor kata da kawai ke sud da kawai ke jing mon ke ba ni yo snow bat ni snow tenat ba ka dor bar senang hi ke general body jong kador bar senang bahakli tam la sim senan ki senjam bangin be no sendan ya ki bar jela ki badan ha kani ke senang jongi ni nam sya su ban INOC ki bakin tre ha ki ko senang jongi bat kham tam ki nong song wai le ki bam sim lai dan mantai ru em bagas senang kadang sup bai ki ban pha le no jong ki senang ki ha Kidekot jong ke NPP Women's Wing Megalia haka arpo arterik jemang kilapan pau ka jingkmen bat jingsngo buram ya ka kong Ida Shisha nongrang kabala shimti ya ka shuki DGP temai ka jela kilaong kani ka de ka buram ya baro kilong keme jong kani ka jela ya kani ka jingkmen lapan pau da ka President NPP Women's Wing kong Jasmine Lengdo haba kilalet ya kendo ya usembut Menteri Rangba ba Preston Tensong uba pet ya ka tenat kampo ye hakani kasngi kila penkup burom ru ya uba preston kum kadak bagi sngongo ya ka sorkar kabala shem ya karai ban tenrong ya ka jingkit kli haki terpeng jong ka kong Ida Shisha nongrang IPS ka DGP bathamai ka jela. And we thank you that you see a bit for this very important post. We have come to express our appreciation that our Deputy Chief Minister, who is also the Home Minister, has appointed Dr. Kong Ida Shisha as the DGP of Meghalaya, which is a very prestigious post, and we see that yes, this is a government that gives a lot of opportunities for our women to show their caliber, and also to that sense of workmanship and security for our women is very much there because of this appointment that has been made. So we are very happy that the government takes a very strong initiative and sees the potential in our women who are very good leaders and who will give a lot of good service. As we know that Kong Ida Shisha has also started announcing a series of new reformations in the police department.
She's going to be meeting with the public. She's going to give a lot of emphasis on women's safety. And these are the things that we from the National People's Women Front are very happy. We know that it is a global phenomena, but we understand that with a woman DGP, a lot of emphasis will be done in terms of, even ensuring that, culprits are nabbed in time. They are given the proper, kind of security measures are taken for our women. And we know that, even from the social welfare also, that plays a big role for our young girls. Haka jingale kai football kentei Group A jangka Lumpung Women's League Football Tournament Arhajar Arpusau balapan ya daka pendeng Umyong District Sports Association kijinge kun peningkong haka arphuai terik Jemang kilalong hapadeng ke Bright Future SSCC persya yaka Little Star Academy bat ke jingale kai baar hapadeng ka Umwi Sub SCC persya yaka Young PC SSCC Hamadan Dom Maulu Mairang ka Bright Future kala pendem yaka Little Star daka Lai Lanot kadba ka Young PC kala penlim yaka Umwi Sub daka Khatar Kol ka Little Star barka Umwi Sub kila jam knap tang hapadeng ka tu ka nipor baki mi madan ka balapau syai na ke result balami hadin balawai ka jingale Badak itu ki kubor ngilapoi syakapakun, tak hadu bangin daya syambiang kublai shibun.